Lijep pozdrav svima. Tema su mehanički sustavi, točnije dinamički mehanički sustavi, čije ponašanje se opisuje običnim diferencijalnim jednadžbama i koji su ovisni o vremenu. Znači, njihovu promjenu njihovog ponašanja promatramo u ovisnosti o vremenu. Pa tako imamo zadatak, najjednostavniji translacijski sustav. Dakle, samo jedna točka se giba, to je ova točka M, odnosno ovo sve možemo smatrati jednim krutim elementom i promatramo pomak, ovisnost pomaka, brzine, ubrzanja, sile u takvom sustavu. Ovdje su zadani podaci za taj sustav, a kako ćemo to riješiti? Znači, suma svih sila mora biti jednaka nuli. Znači, ovdje šta razmatramo? Razmatramo element mase, odnosno inercije, koja se ponaša tako da producira inercijalnu silu. Znači, na tom elementu imamo prigušenje koje ima svoju silu s kojim se opire promjeni stanja cijelog sustava, odnosno gibanja, i imamo C, odnosno oprugu, koja se isto tako svojom silom odupire promjeni stanja gibanja. Imamo vanjsku silu F koja pokušava to promijeniti. Dakle, ako ovako to zabilježimo, imamo i inercijalnu silu, silu u opruzi i silu u prigušenju, u prigušivaču, i plus vanjska sila, to mora biti jednako nula. Ajmo vidjeti inercijalnu silu. Ona je po definiciji minus m puta a, odnosno minus m puta i druga derivacija puta pomaka. To je iz drugog Newtonovog zakona izlazi. Prigušenje ima definiciju takvu da je to ta sila unutarnja prigušenja koja se opire nekoj vanjskoj koja je narinuta na sam prigušivač, je minus b puta brzina v, odnosno minus b puta x derivirano, odnosno derivacija pomaka. I kod opruge, sila opruge koja se opira vanjskoj sili koja je narinuta na tu oprugu je minus c puta x, odnosno delta x, znači promjena tog ravnotežnog položaja. Sad ako sve to uvrstimo u jednadžbu, dobivamo da je minus m puta druga derivacija x-a, minus b puta x derivirano, minus c puta x plus f od t jednako nula, odnosno da je mx druga derivacija plus b puta x derivirano plus c puta x jednako vanjskoj sili f od t. I sad moramo izvršiti transformaciju Laplaceovom transformacijom, znači transformirati ovu frekvencijsku domenu. Ovo su definicije za derivaciju prvu i drugu, kako ih transformirati, s tim da uzimamo da su početni uvjeti, znači f od 0, f derivirano od 0, 0, tako da nam preostaje samo množiti svaku veličinu sa s. Ako je jedna derivacija s na kvadrat, ako je druga, i tako dalje. A step t ćemo transformirati u 1 kroz s po Laplaceovim tablicama. Tako da dobivamo primjenom Laplaceove transformacije ms na kvadrat x plus b s puta x plus c puta x jednako 1 kroz s. To jest, ako izlučimo x, u zagradi ostaje 2s na kvadrat plus s plus 3 puta x jednako 1 kroz s. I ako izrazimo samo x, znači dijeljenjem s ovom zagradom, dobijemo da je x jednako 1 kroz s, 1 kroz 2s na kvadrat plus s plus 3. Ovdje bi trebali izlučiti jednu polovinu, tako da imamo 1 kroz 2 puta 1 kroz s puta 1 kroz s na kvadrat plus 0,5s plus 1,5. I provjeravamo polove karakteristične jednadžbe nazivnika, znači kad je ovo drugog reda u nazivniku polivnom, da li je jednak nuli,
uvjetima. Tako da uvrštavamo ovu SP1/2 i ovdje dobivamo da su polovi konjugirano kompleksni, tako da ne rastavljamo dalje po tome, nego ostavljamo kao polinom drugog reda. Tako da sad rastavljamo to na parcijalne razlomke i to na A kroz S, znači S kao prvog reda u nazivniku, u brojniku je red niži polinom, znači A plus BS plus C, red niži polinom nego u nazivniku, gdje stavljamo S na kvadrat plus 0,5 S plus 1,5. Sad moramo to pomnožiti sa nazivnikom da bi našli ove koeficijente A, B i C. Tako da dobivamo 0,5 jednako, znači ovo što je ostalo sa ove lijeve strane, jednako A puta S na kvadrat plus 0,5 S plus 1,5 plus BS na kvadrat, jer množimo s ovim S, plus CS. I sad u svaku potenciju S-a izdvajamo posebne jednadžbe jer mora vrijediti za bilo koji S, tako da najlakše nam je 1,5a jednako 0,5. Tu odmah možemo dobiti koliko je a, da je on 1/3. Uz s na kvadrat imamo a plus b jednako 0, to jest b jednako minus a ili minus 1/3. I 0,5a plus c, to je uz s na prvu, je jednako 0, to jest c jednako minus 0,5a ili minus 1/6. Sad kad imamo sve te koeficijente, vratimo ih u izraz. To jest za x, to jest x jednako 1/3 kroz s, minus 1/3 s plus 1/6 kroz s na kvadrat plus 0,5 s plus 1,5. I ovo su iz tablica Laplaceovih transformacija kad imamo polinom drugog reda, znači ovo nam je step, to već znamo. Polinom drugog reda treba dopuniti do punog kvadrata i vidjeti šta ostane i rastaviti na dijelove koji se tiču eksponencijala puta sinus i eksponencijala puta kosinus. Dakle, ovdje moramo dopuniti do punog kvadrata, znači da bi dobili s na kvadrat plus 0,5 s, iz ovog dijela kad stavljamo s plus nešto u zagradu, ovdje mora biti znači s, jer ćemo dobiti prvi na kvadrat s. Stavljamo polovicu ovog, pošto je ovdje jedna polovina, stavljamo 1/4, jer će onda dvostruki prvi puta drugi dati 1/2 s. Ovdje smo imali 3 polovine i još smo ovdje dobili 1/16, pa je moramo vani oduzeti da bi cijeli razlomak ostao isti. Sad možemo ovdje dopuniti kako je potrebno da bi štimalo prema ovim parovima Laplaceovih transformacija. Dakle, ako izlučimo 1/3 iz cijelog ovog razlomka, onda će nam ostati u brojniku s plus 1/2. Kako ovdje moramo imati isto što imamo u ovom dijelu u nazivniku i u brojniku, znači ovdje imamo s plus 1/4 i ovdje će ostati isto 1/4. Tako da bi ova 1/4 i ova 1/4 dale 1/2, ko što je bilo ovdje. I ovaj dio smo onda naštimali, znači to nam je onda e na minus 1/4, evo mogu staviti, puta kosinus iz korijena iz 23 kroz 16t. Što se ovog dijela tiče, ovdje moramo staviti b, ovo što je u nazivniku na kvadrat, pa ovdje moramo imati korijen iz 23 kroz 16, pa onda ovdje moramo, da bi cijela stvar ostala ista, dopuniti sa korijen iz 16 kroz 23. Znači ovo daje potpuno istu stvar. I sad ako izvadimo ovaj korijen, možemo pokratiti iz 16, dobijemo 4 i ove 4 možemo pokratiti. Tako da ostaje 1/3 da možemo izvući ispred svega. I onda imamo 1 minus ovo što smo rekli za kosinus, minus 1 kroz korijen iz 23 koje ostane e na minus t kroz 4, ova 1/4 puta sinus korijen iz 23 kroz 16 puta t. I to nam je odziv za x. Ajmo vidjeti sad kako ćemo skicirati za x. Znači, neke specifične točke nam trebaju,
a to su za otkud kreće sve, znači za x jednako 0, ako uvrstimo ovdje e na nultu je 1, i kosinus od 0 je isto tako 1, pa imamo 1 minus 1, ovaj dio nestaje, odnosno ovaj dio nam je 0, a sinus od 0 je isto tako 0, tako da sve kreće od 0. Kako idemo prema beskonačnosti, tako nam ove e na minus beskonačno teže 0, tako da nam cijeli ovaj dio otpada i ostaje samo ova 1/3 puta 1, pa sve teži u 1/3. Ajmo još naći ekstreme. Znači deriviramo ovaj odziv, dio odziva, odnosno odziv x po vremenu. I to deriviramo samo ovaj dio, zanemarimo ovaj step, jer njega smo stavili tu da naznačimo da nas taj odziv odnosi samo na t veće od 0. Tako da možemo pogledati gdje su ekstremi u ovom dijelu na t veće od 0. Deriviramo ovo što je u zagradi po t-u. Znači ovo, ok, ostaje ova 1/3 koja je ispred zagrade, deriviramo jedinicu tako da dobijemo 0, znači ovo je čista konstanta. Ova eksponencijala puta kosinus deriviramo tako da najprije deriviramo eksponencijalnu funkciju recimo, a nju deriviramo tako da ju prepišemo i još izvadimo konstantu koja je unutar eksponencijale, pa da je ta konstanta minus 1/4, što s ovim minusom daje plus 1/4, e na minus t kroz 4 puta kosinus prepišemo. Onda izderiviramo ovaj kosinus, a ovaj prvi dio stavimo isti. Derivacija kosinusa je minus sinus, tako da će nam opet minus i minus se pokratiti. Kad izderiviramo kosinus isto tako moramo izvaditi konstantu i dobijemo korijen iz 23 kroz 16, e na minus t kroz 4 sinus korijen iz 23 kroz 16 puta t. I izderiviramo na isti način ovaj drugi dio. Znači najprije eksponencijalu, pa će nam se tu pojaviti 1/4 i promijeniti predznak zbog ovog minusa, pa imamo 1 kroz 4 korijen iz 23 e na minus t kroz 4 puta ovaj sinus prepišemo i onda kad izderiviramo sinus dobijemo kosinus, tako da izvadimo još ovu konstantu, dakle minus korijen iz 23 kroz 16, to je izvađena konstanta, 1 kroz korijen iz 23 smo imali prije, i puta e na minus t kroz 4 puta kosinus korijen iz 23 kroz 16 puta t. To mora biti jednako 0 da bi našli ekstreme. I sad cijelu jednadžbu dijelimo sa 1/12 i e na minus t kroz 4, jer nas e na minus t kroz 4 ne zanima ekstrem, znači on postiže svoj ekstrem tek u beskonačnosti, tako da cijeli ovaj dio maknemo i svugdje imamo 1/3 i 1/4, pa i taj dio maknemo. I ostaje nam kosinus uz korijen iz 23 kroz 4t plus, ovdje je 23, korijen iz 23 puta sinus od korijen iz 23 kroz 4t plus 1 kroz 23 sinus korijen iz 23 kroz 16t i od ovog zadnjeg dijela minus kosinus od korijen iz 23 kroz 4t. Kosinusi i kosinusi će se oduzeti i jednostavno ostaje, kad izlučimo zajednički ovaj sinus, ostaje neka numerička konstanta korijen iz 23 kroz 1 plus korijen iz 23. Ta isto konstanta nam nije nikad jednaka 0, pa nas ona ne zanima, nego nas zanima jedino sinus korijen iz 23 kroz 4t kad je jednako 0. A sinus je jednak 0 kad je njegov argument jednak k puta pi. I tako da korijen iz 23 kroz 4t je jednako k puta pi, gdje k može biti bilo koji broj, tad je t to vrijeme za ekstrem, odnosno t ekstrema je 4 k pi kroz korijen iz 23. I sad za prvi ekstrem to je 4 pi kroz korijen iz 23 ili 2,62 sekunde. A vrijednost tog ekstrema dobijemo tako, znači x, tako da taj t ekstrema, tm1, uvrstimo nazad u ovu funkciju za odziv x-a. I dobijemo 0,506 metara.
Ovdje su izračunati po istom principu, znači i drugi ekstremi sa drugim vrijednostima. Znači vrijeme kad se pojavljuje koji ekstrem sa pojedinim vrijednostima tog odziva. I ako želimo skicirati, znači možemo sad iskoristiti to da krećemo od nule, da završavamo na 1/3 i da nam je onaj prvi ekstrem na 2,62 sekunde, da nam ide na 0,506 i tako dalje. I isto tako i onda tu povučemo ove oscilacije. Isto tako možemo se skicirati oko 1/3 da nam ide eksponencijala s amplitudom 1/3 i sa vremenskom konstantom od 4 sekunde. Znači to bi mogli od 1/3 do negdje 1/6, znači u ovom smjeru da nam 4 sekunde traje, tako da negdje za tako 16-20 sekundi završi na toj 1/3. Isto tako dole gdje nam kreće od nule i ide prema gore. Znači ovo je ovojnica tog odziva. Naravno tu sam malo neprecizno nacrtao, ali i onda oko toga, znači pošto nam je to ovojnica, nacrtamo ove oscilacije. Znači to bi bio drugi način, kažem prvo, barem je dobro naći ovaj prvi ekstrem. Dobro, ukoliko želimo naći brzinu sustava, znači brzina je derivacija pomaka, odnosno puta po vremenu, a to u frekvencijskoj S domeni nam je ekvivalentno množenju sa S. Tako da ako je ovo x, množenjem s S ćemo dobiti brzinu. Znači ovo S i S možemo pokratiti i imamo jednu polovinu 1/s² plus 0,5 S plus 1,5. I onda to naštimamo prema tablicama Laplaceove transformacije, tako da dobijemo, da naštimamo na ovo eksponencijala puta sinus, znači S plus 0,25 je ovdje plus 1,43 koji ostane. Ovdje trebamo staviti korijen iz ovog što je približno 1,2 i onda ovdje moramo isto dopuniti sa 1,2. I onda to transformiramo jednostavno nazad, to je sad tablični, ovaj koeficijent iznosi 0,42, e na minus 0,25t, odnosno e na minus t kroz 4 puta sinus 1,2t. Tako smo dobili brzinu, koja je isto u početnom trenutku, pošto je sinus jednako 0, za 0 iznosi 0. U beskonačnosti nam ova eksponencijala teži 0 pa nam je opet 0 i između imamo oscilacije. Ajmo vidjeti koje je, znači, sa derivacijom tog sinus puta eksponencijala dobivamo, dakle, deriviramo ovaj član tako da deriviramo eksponencijalnu funkciju, pa ćemo ovaj koeficijent 0,25 iz eksponencijalne, znači s minusom preći van puta ovih 0,42 koji je e na minus 0,25t puta sinus. U ovom drugom dijelu ćemo imati derivacije sinusa 7 preću kosinusa, ovo 0,42 e na minus 0,25t prepišemo, dobivamo kosinus 1,2t i još izvadimo ovu konstantu, znači derivacijom sinusa dobivamo kosinus puta ovog konstanta i to je jednako 0. Znači 0,42 i e na minus 0,25t nas ne interesiraju, pa možemo cijelu jednadžbu podijeliti s tim i dobivamo 0,25 sinus od 1,2t je 1,2 kosinus od 1,2t i sad podijelimo sa kosinusom i sa 0,25 dobijemo da nam je tangens od 1,2t jednako 4,8 ili 1,2t jednako 1,37 plus k puta pi. To jest da je t jednako 1,14 plus 2,62 puta k, gdje k može biti bilo koji cijeli broj. I ako uvrstimo opet vrijednosti po ovoj formuli za t, za prvi, drugi, treći, četvrti ekstrem, dobivamo ove vrijednosti, a za brzine ovu vrijednost. I sad možemo to naravno skicirati. Opet ista stvar, ovdje nam mogli smo i sa eksponencijalom koja nam je padajuća sa
koja kreće od 1/3 i minus 1/3 i ona nam je ovojnica i pada prema nuli sa vremenskom konstantom od 4 sekunde. Znači negdje na 20 sekundi će past na nulu. Ili, kažem, s ovim točkama koje smo našli od ekstrema i onda to skiciramo. Ubrzanje sustava isto tako derivacija brzine po vremenu, to jest množenje, ekvivalentno tome je u frekvencijskoj domeni množenje sa s-om, ili dvostruka derivacija puta po vremenu, odnosno množenje x sa s na kvadrat. Tako da dobivamo da je ubrzanje 1/2 s kroz s na kvadrat plus 0,5 s plus 1,5, odnosno ako sad to dopunimo ko što smo ranije, znači s plus 0,25 plus 1,43, 44, gore moramo staviti s plus 0,25 i onda ga ovdje moramo oduzeti, znači ovdje imamo minus 0,25 kroz isti taj nazivnik, a pošto ovdje za eksponencijala puta sinus mora biti gore korijen iz 1,44, dobijemo 1,2 i ovdje moramo isto tako podijeliti sa 1,2 da nam cijela stvar ostane ista. I sad su to tablične transformacije, znači imamo 0,5 e na minus 0,25 t što množi kosinus 1,2 t minus 0,208 sinus puta 1,2 t. Ovdje naravno fali svugdje na kraju sve sa step t. I ovo isto skiciramo na isti način, pa možete provježbati sa eksponencijalama kako skicirati ili sa traženjem ekstrema. U primjeru 2 imamo jedan rotacijski sustav, malo je složeniji, ima 4 elementa, znači moment inercije, 2 opruge i jedno prigušenje i još su spojeni tako da imamo jednu točku koja se giba, znači ovdje točka 1 i točka 2 koja se ne giba potpuno nezavisno od točke 1. I za te dvije točke ćemo trebati raspisati jednadžbe, diferencijalne jednadžbe gibanja. Ovo sve smatramo, znači ove veze su krute i ovo se sve giba jednom točkom i isto tako moment inercije smatramo da je krut i tako da je ovaj pomak zakret ili brzina ili na bilo kojem ovdje potezu je jednaka i to uzimamo da je brzina točke 1 ili ubrzanje kutno točke 1 ili zakret točke 1. Dakle, traži se prijenosna funkcija g1 kao teta 1 kroz m, g2 kao teta 2 kroz m, te prijenosne funkcije po kutnim brzinama, omega 1 kroz m i omega 2 kroz m, te po kutnom ubrzanju epsilon 1 kroz m i epsilon 2 kroz m. Isto tako se traži da se nađe odzive teta 1, teta 2, omega 1, omega 2 i epsilon 1, epsilon 2 ako je m jednako 12 step t. Zadano je J je 2 kg puta metara na kvadrat, B je 10 Nm sekundi, C1 je 20 Nm i C2 je 30 Nm. Što se tiče rotacije i translacije u rješavanju ovih zadataka i postavljanja diferencijalnih jednadžbi, tu je u potpunosti analogna stvar, znači ono što je ovdje zakret kod translacije pomak, brzina je kutna brzina i tako dalje i svi elementi se raspisuju na potpuno isti način. Dakle, ajmo vidjeti, ako imamo moment inercije, ista stvar kao što smo imali kod translacije, samo što je sad moment, a prije bila sila, znači inercijalni moment, ovaj min, je minus j, što je moment inercije koji je po definiciji r na kvadrat dm, puta kutno ubrzanje, ili teta kao kut zakreta dvoderivirano. Minus zato jer se ovo opire promjeni stanja gibanja momenta inercije. Kod prigušenja, koje je spojeno između dvije točke, moment
koji je narinut tom prigušenju mora biti jednak b puta delta omega. Delta omega je teta 1 točkica minus teta 2 točkica. Znači, razlika kutnih brzina. Ako su teta 1, teta 2 definirani u istom smjeru. A onda je moment kojim se prigušivač opire tom minus b puta delta omega ili minus b puta delta teta 1 točka minus teta 2 točka. I kod opruge ista stvar ako je spojena između dvije točke, to sve vrijedi i za translaciju, znači potpuno analogno. Znači moment kojim se opruga opire, na primjer ovaj M opruge, je jednako minus c puta delta teta, odnosno minus c puta teta 1 minus teta 2. I onda ako želimo postaviti diferencijalnu jednadžbu koja opisuje ovaj sustav, postavljamo jednadžbu znači za točku 1, ja ću ovo označiti, ovo je sve točka 1 i ovo je ova prva jednadžba za točku 1. Znači u točki 1 imamo moment inercije, pa on ide j puta teta 1 jer je tu taj pomak nad j-tu dvoderivirano kao kutno ubrzanje, plus onda imamo c1 puta teta 1 minus teta 2, zato jer je C1 smješten između pomak točke 1 i točke 2, pa je moment koji se mora javiti zbog otpora te opruge 1 je jednak C1 puta teta 1 od T minus teta 2 od T. Teta 1 i teta 2 su definirane u istom smjeru, znači koordinatni sustavi su im isti, pa zato ide ovdje minus. Kad bi teta 2 bio definiran prema gore, na primjer, onda bi ovdje išao plus. I još imamo prigušenje u toj točci, pa ono ide, ali je između fiksne točke i pomične točke 1, pa imamo plus b puta teta 1 derivirano, znači kutna brzina. I sve to mora biti jednako ovom momentu koji je narinut vanjskom, m od t. Za točku 2, dakle, imamo u točki 2 imamo C1 i C2, dvije opruge, tako da gledamo koji moment može stvoriti opruga C1, a to je C1 teta 2 sad minus teta 1, zato jer gledamo iz ove točke pa minus susjedni čvor, plus C2 puta teta 2. Teta 2 minus ovaj 0, znači jer je ovo spojeno na fiksnu točku. Ok, i sad nam treba transformacija ovih derivacija, tako da možemo sve Laplaceovom transformacijom prebaciti u frekvencijsku domenu. Opet uzimamo početne uvjete f od 0 i df od 0 po dt da su jednaki 0, tako da nam u biti svaka derivacija koju ovdje imamo je u biti množenje sa s puta prebacujemo tu varijablu kao varijablu od s. I onda dobivamo sljedeće. Dakle, ovdje drugu derivaciju prebacujemo kao s na kvadrat, znači j je konstanta ostaje i sad imamo teta 1, ali ovo je teta 1 od s. C1 ide teta 1 minus teta 2 plus b puta s, jer je bio teta derivirano, puta teta 1 jednako m od s. A ova druga jednadžba je c1 teta 2 minus teta 1 plus c2 puta teta 2 jednako 0. Znači ovdje smo samo promijenili varijable koje su bile od t, ovo su sad sve teta 1 i teta 2 od s. Sad možemo iz druge jednadžbe izraziti, na primjer, teta 2, tako da izlučimo teta 2, pa imamo c1 plus c2 i to je jednako c1 puta teta 1. Teta 2 je onda c1 teta 1 kroz c1 plus c2. I sad to uvrstimo u ovu prvu jednadžbu.
Tako da imamo j od s na kvadrat teta 1 plus c1 teta 1 minus c1 teta 1 kroz c1 plus c2. Znači ovdje smo izvršili supstituciju ovog teta 2 u ovu jednadžbu. Plus b puta s teta 1 jednako m, to ostaje isto. Sada ovdje možemo izlučiti teta 1 van i c1 nek ostane van i sve unutar zagrade na zajednički nazivnik, tako da imamo c1 plus c2 dole. Kad to svedemo u ovom prvom dijelu gdje je bio teta 1, nismo imali ni c1 plus c2 u nazivniku, pa onda tu moramo staviti c1 plus c2 i iz ovog drugog nam ostaje minus c1. Pa će se c1 i c1 pokratiti i jednostavno ćemo dobiti ovu jednadžbu koja nam opisuje sustav. Sad možemo izraziti prijenosnu funkciju tako da izlučimo, znači iz ove jednadžbe izlučimo teta 1 i podijelimo sa svim ovim što ostane u zagradi, a to je j od s na kvadrat plus bs plus c1 c2 kroz c1 plus c2. To jest ako uvrstimo ove vrijednosti, dobijemo 1 kroz 2s na kvadrat plus 10s plus 12. Iako sad izlučimo još dvojku iz ovog dijela, pa će nam ovdje ukupno biti 0,5 u brojniku kroz s na kvadrat plus 5s plus 6. Sada je potrebno naći kut teta 1. To ćemo naći tako da množimo g1 sa m, ali m isto trebamo prebaciti u frekvencijsku domenu, Laplaceovom transformacijom, znači step t ide u 1 kroz s, tako da će 12 step t ići u 12 kroz s. Tako da ovdje još množimo ovaj g sa 12 kroz s. Time smo dobili ovaj zapis odziva kuta u s domeni. Sada provjeravamo polove, da li se daju rastaviti, znači da li se ova jednadžba s na kvadrat plus 5s plus 6 da pisati kao dva, znači kao, pošto je ovo polinom drugog reda, da li se da zapisati kao polinom, dva polinoma prvog reda. I ako ovdje uvrstimo, znači ide ovaj minus 5 plus minus 5 na kvadrat što je 25, minus 6 puta 1 puta 4 što je 24 kroz 2 i dobijemo da su to dva pola, minus 3 i minus 2. To jest, možemo pisati sve kao s plus 2 što množi s plus 3. I onda rastavljamo to na parcijalne razlomke, znači pošto su svi polinomi prvog reda, rastavljamo ih kao a kroz s plus b kroz s plus 2 plus c kroz s plus 3. Da bi to riješili, množimo sve sa cijelim ovim nazivnikom i dobivamo da je a što množi s na kvadrat plus 5s plus 6 plus b što množi s na kvadrat plus 3s, jer množimo s ovim polinomom i s ovim. I c množimo sa s plus 2 i sa s, pa dobijemo c s na kvadrat plus 2s, to sve mora biti jednako 6. Iz toga nam je najzgodnije odmah izvući da je 6a jednako 6, to jest, znači 6 puta a jednako 6, to jest a jednako 1. A plus b plus c, to je uz s na kvadrat, je jednako 0, to jest 1 plus b plus c je jednako 0. Ili b je jednako minus 1 minus c, tako da ćemo ovo uvrstiti u ovu treću jednadžbu, koju ćemo izvući iz s na prvu, a to je 5a plus 3b plus 2c je jednako 0. I tu uvrstimo da je a jednako 1, pa imamo 5, plus 3 puta minus 1 minus c, ovu supstituciju plus 2c. Iz toga dobivamo da je 2 minus c jednako 0 ili c jednako 2. I još to vratimo u jednadžbu u ovu supstituciju koju smo uvrstili da je b minus 1 minus c, to jest minus 1 minus 2 ili b jednako minus 3. I sad kad budemo vraćali, znači imamo polinome prvog reda, 1 kroz s, nešto kroz s, to ide u step t, i nešto kroz s plus a. To ide u e na minus at puta step t. Tako da vratimo ove izračunate koeficijente, imamo teta 1 od s nam je 1 kroz s, minus 3 kroz s plus 2, plus 2 kroz s plus 3. I sad to transformiramo
tako da nam ovo ide u step, minus 3 eksponent na minus 2t plus 2e na minus 3t, step t. Ako želimo naći prijenosnu funkciju po kutnoj brzini ili ubrzanju, potrebno je u vremenskoj domeni jednom ili dva put derivirati izraz. Za kut što je ekvivalentno množenju sa s, odnosno s na kvadrat u frekvencijskoj, odnosno u s domeni. Dakle, ovo je ta priča, ako jednom deriviramo, to je ekvivalentno množenju sa s. Uz pretpostavku da su početni uvjeti jednaki nuli. Dakle, ovo nam je prenosna funkcija po kutu, znači po zakretu. Onda nam je prenosna funkcija po brzini, množenje ovog zakreta s s, jer je to deriviranje tog zakreta, znači ide s teta 1 kroz m, a to ćemo tako dobiti da ovu prijenosnu funkciju g1 pomnožimo sa s. Je tako. Ovo nam je g1 i još puta s dobivamo 0,5s kroz s na kvadrat plus 5s plus 6. Za ubrzanje ista priča, samo što još jednom množimo sa s, znači sa s na kvadrat i dobijamo 0,5s na kvadrat kroz s na kvadrat plus 5s plus 6. Odziv kutne brzine 1 i kutnog ubrzanja 1, odnosno kutne brzine i kutnog ubrzanja točke 1. Dobijemo ako množimo taj g1 1 koji smo sad izračunali puta m, odnosno g1 2 puta m. Znači prenosne funkcije po brzini i po ubrzanju množimo sa narinutim momentom, odnosno to nam je bio ulaz u sustav, znači vanjska sila. Step t transformiramo normalno kao 1 kroz s i dobivamo da nam je omega 1 od s 6 kroz s na kvadrat plus 5s plus 6, dok nam je epsilon 1 6s kroz s na kvadrat plus 5s plus 6. I sad rastavljamo izraz za kutnu brzinu 1 i kutno ubrzanje 1 na parcijalne razlomke i nalazimo vrijednost koeficijenata. Pošto smo već prije izračunali da se ovo da rastaviti na dva pola, imamo da je to 6 kroz s plus 3 što množi s plus 2. To jest to treba rastaviti na a kroz s plus 2 plus b kroz s plus 3 na dva parcijalna razlomka da bi mogli primijeniti inverznu Laplaceovu transformaciju. Koeficijente a i b ćemo naći tako da množimo sa nazivnikom, znači sa s plus 2 što množi s plus 3. To jest a što množi s plus 3 plus b što množi s plus 2 je jednako 6. To jest 3a plus 2b, ovo što je uz s na nultu, je jednako 6, dok nam je a plus b jednako 0, odnosno a je minus b. I ako to sad uvrstimo u ovu prethodnu jednadžbu, imamo minus 3b plus 2b je jednako 6. To jest b je jednako minus 6. A pošto je a jednako minus b, to time je a jednak 6. Tako ako vratimo sad ove koeficijente, omega 1 je 6 kroz s plus 2 minus 6 kroz s plus 3. Istu stvar moramo napraviti i za epsilon 1. On je 6s kroz s plus 3 puta 1 kroz s plus 2 i to rastavljamo na dva parcijalna razlomka a kroz s plus 2 plus b kroz s plus 3. Da bi našli sad koeficijente a i b, moramo množiti sa s plus 2 i s plus 3, znači u nazivniku. To su sad drugi koeficijenti u odnosu na ovaj a i b. Ako sve to izmnožimo, s jedne strane znači ostaje ovih 6s, s druge strane imamo a puta s plus 3 plus b puta s plus 2. I sad ako izdvojimo potenciju s na nultu, 3a plus 2b jednako 0, a u ovoj drugoj jednadžbi imamo a plus b jednako 6. Uz s imamo a, b i 6. Ovdje možemo izraziti da je a jednako minus b plus 6 i onda to uvrstiti u ovu jednadžbu. Pošto ovdje imamo 3a, ovdje ćemo imati minus 3b plus 18, 3 puta 6 i plus 2b jednako 0. Ako ovo sad zbrojimo, ovdje spada da je minus b plus 18 jednako 0, odnosno da je b jednako 18. Ako to vratimo u ovu jednadžbu,
imamo da nam je a jednako minus 12. I ukupno sad nam izraz za epsilon1 glasi minus 12 kroz s plus 2 plus 18 kroz s plus 3. Pošto su nam to sve izrazi 1 kroz s plus a ovog oblika, znači prelaze u e na minus at step t, znači dobivamo eksponencijalne funkcije, odnosno ovdje imamo 6e na minus 2t minus 6e na minus 3t step t, to nam je omega 1 kutna brzina, dok nam je epsilon 1 minus 12 e na minus 2t plus 18 e na minus 3t. Kako bi našli prijenosnu funkciju θ 2 kroz m, možemo se poslužiti ovom supstitucijom koju smo koristili, samo je okrenut tako da izrazimo θ 1 da je jednako c1 plus c2 kroz c1 θ 2. I onda to uvrstimo u prvu jednadžbu na ovo mjesto tako da se riješimo θ 1 i ostane samo θ 2. Pa onda to izgleda ovako. I sad možemo još izmnožiti svaki član sa ovim koeficijentom uz θ 2. Tako da imamo i od s na kvadrat c1 plus c2 kroz c1 θ 2 i tako dalje. Ovdje smo se riješili, jedan se pokratio c1 pa smo imali c1 plus c2 puta θ 2, ali ovdje imamo minus c1 puta θ 2, pa se ovaj c1 i ovaj c1 pokratili, ostalo je samo c2 puta θ 2 i ova dva člana sa ovim c1 plus c2 kroz c1. I sad izlučimo naravno θ 2 i podijelimo sa svim tim što ostane i dobijemo ovu prijenosnu funkciju g2. To jest ako uvrstimo vrijednosti dobijemo 1 kroz 5s na kvadrat plus 25s plus 30, ovdje moramo još izlučiti 5, pa je to 1/5 ili 0,2, ostane s na kvadrat plus 5s plus 6. I sad ako želimo naći odziv kuta, potrebno je moment koji je 12 step t transformirati u 12 kroz s. Znači po ovoj transformaciji iz tablica. Znači dobivamo 0,2 s na kvadrat plus 5s plus 6 puta 12 kroz s, odnosno sve skupa dobijemo ovo. Znači 2,4 i imamo polinom drugog reda i prvog reda. To znamo jer smo već koristili da je ovo s plus 2 što množi s plus 3 i moramo rastaviti na parcijalne razlomke. Na 3 parcijalna razlomka jer imamo 3 polinoma prvog reda. I sad treba naći koeficijente a, b i c. Tako da pomnožimo sa nazivnikom, znači sa kompletnim nazivnikom s što množi s plus 2 što množi s plus 3 i dobijemo ovo. Znači a smo morali pomnožiti sa s plus 2 i s plus 3 što je ovo s na kvadrat plus 5s plus 6. B množimo sa s i sa s plus 3 što u biti svodi na s na kvadrat plus 3s i c sa s plus 2 i s što je s na kvadrat plus 2s. I sve to mora biti jednako ovih 2,4. Sad opet najlakše je naći odmah koeficijent koji se sam nudi, znači uz s na nultu je samo 6a i to mora biti jednako 2,4, odnosno a mora biti 0,4. Ako izdvojimo koeficijente uz s na kvadrat imamo a plus b plus c jednako 0, odnosno 0,4 plus b plus c jednako 0 ili b jednako minus 0,4 minus c. I uz s na prvu imamo 5a plus 3b plus 2c, to mora biti jednako 0. I ovdje uvrstimo supstituciju za b u ovu jednadžbu i uvrstimo rješenje za a, znači 5 puta a daje 2, plus 3 puta minus 0,4 minus c, plus 2c jednako 0. Odnosno dobijemo ovih 2 minus ovih 1,2, dobivamo 0,8. Ovdje imamo minus 3c plus 2c daje minus c jednako 0. Odnosno c je 0,8. I onda još
izračunamo b minus 0,4 minus c, dobijemo da je b minus 1,2. I to možemo sad vratiti u izraz u ove parcijalne razlomke. Da podsjetim, ovo su sve polinomi prvog reda. Dakle, za ovo imamo 1 kroz s plus a nam daje e na minus at, dok čisto 1 kroz s nam daje step t. Iako sad vratimo ove koeficijente, možemo izlučiti 0,4 i transformirati, tako da dobijemo ovdje samo 0,4, to je 1, minus 1,2 je 3 puta 0,4, znači minus 3e na minus 2t, i plus 2 puta, znači 0,8 je 2, e na minus 3t. Ako želimo naći prenosnu funkciju po kutnoj brzini ili ubrzanju, onda je potrebno u vremenskoj domeni jednom ili dva put derivirati, što je ekvivalentno množenju sa s, odnosno s na kvadrat u frekvencijskoj domeni. Tako da je g21, što je θ 2 kroz m, je s θ 2 kroz m, ovo nam je g1, koje nam je 0,2 kroz s na kvadrat plus 5s plus 6 i još množimo sa s. A za prijenosnu funkciju po ubrzanju množimo sa s na kvadrat, odnosno dobijamo 0,2 s na kvadrat kroz s na kvadrat plus 5s plus 6. Znači ovo je g2 kojeg množimo sa s, odnosno s na kvadrat. I sad možemo naći odziv kutne brzine i kutnog ubrzanja, time što smo još pomnožili sa 12 kroz s, što nam je moment. Tako da je omega 2 jednako 2,4 kroz s na kvadrat plus 5s plus 6, pa ćemo to morati staviti na parcijalne razlomke jer su ovo dva polinoma prvog reda, i 2,4s kroz s na kvadrat plus 5s plus 6, što ćemo isto rastaviti na parcijalne razlomke. Rastavljamo izraz, znači, za kutnu brzinu i ubrzanje. Znači, kutna brzina ima dva polinoma u nazivniku, znači a kroz s plus 2 plus b kroz s plus 3. Kod to za naći koeficijente a i b množimo sa s plus 2 što množi s plus 3, dobijemo a s plus 3 plus b s plus 2 jednako 2,4. To je 3a plus 2b je 2,4, a plus b je 0, i stoga znamo da je a jednako minus b, i ako to uvrstimo u prvu jednadžbu, minus 3b plus 2b je jednako 2,4, odnosno b je jednako minus 2,4, a je jednako minus b, odnosno 2,4. Za ubrzanje isto tako rastavljamo na dva parcijalna razlomka, a kroz s plus 2 plus b kroz s plus 3. Naravno, ovi koeficijenti a i b su različiti od ovih koeficijenata a i b. Za najte koeficijente opet množimo, dobijemo ovo. 3a plus 2b je 0, a plus b je 2,4, a je jednako minus b plus 2,4, uvrstimo u prvu jednadžbu i dobijemo da je b 7,2, a minus 4,8. To jest, ako vratimo u izraz, za omega 1 je 2,4, 1 kroz s plus 2, minus 1 kroz s plus 3, 2,4 bi bio ispred svega, i epsilon 2 je minus 4,8 kroz s plus 2 plus 7,2 kroz s plus 3. To su naravno ove iste transformacije, eksponencijala i step, i sad to lagano transformiramo da je omega 2 2,4 e na minus 2t minus 2,4 e na minus 3t sve step t. A epsilon 2 je minus 4,8 e na minus 2t plus 7,2 e na minus 3t. I sad ako se vratimo prikazati kutne zakrete 1 i 2 na istoj slici, ovdje su navedeni ti odzivi, kako ih crtamo. Znači, ove eksponencijale iščezavaju kad idemo u beskonačnost,
jer e na minus beskonačno ide u nulu, tako da ovaj član nestane. Teta 1 će onda težiti na 1 radijan pri beskonačnosti, a krećemo od, kad uvrstimo da je t jednako 0, e na nultu je 1, ovo je 1, imamo 1 minus 3, što je minus 2 plus 2 je 0, znači krećemo od 0. Isto tako, znači pošto su ovi članovi unutar zagrade, ako je ovih 0,4 vani, jednaki, znači ista stvar, krećemo od 0 i završavamo na onda 0,4. I ovdje gledamo da te eksponencijale, znači e na minus 2t, tu je vremenska konstanta 1 kroz 2 ili 1 polovina, a ovo gdje je vremenska konstanta 1 kroz 3 ili 0,33 sekundi, znači 1 kroz ova trojka. Ova je sporija, pa će sasvim sigurno to sve potrajati barem za jedno 5 vremenskih konstanti ove sporije eksponencijale, znači 5 puta 1 polovina je negdje 2,5, možda malo više jer imamo zbroj dviju eksponencijala, znači negdje za 3 sekunde završi ta prijelazna pojava i tako onda to skiciramo. Kod brzina, znači ovo je ono što smo izračunali za omega 1, kutnu brzinu i omega 2. I sad ako to želimo skicirati, znači ako t ide u nulu, onda je ovo e na minus nultu, odnosno e na nula je 1, minus 1 je 0, znači kreće od nule. I ekvivalentno je ovdje jer ovdje imamo samo koeficijent 2,4, ispreda ovdje 6. Kad idemo u beskonačno iščezavaju i jedna i druga eksponencijala, tako da nam opet kreće od nula, a između će imati nekakvo kretanje, znači nešto što treba skicirati. Kako bi to skicirali, onda potrebno je naći nekakav ekstrem, znači nekakav maksimum minimum, tako da ćemo izderivirati d omega 1 od t po dt. Ekvivalentno bi išlo za omega 2, pošto je ovaj dio samo u zagradi bitan, pa ćemo onda vidjeti kako to ide. Ok, d omega 1 po dt, znači 6 ispred zagrade ne utječe na ništa, eksponencijalu e na minus 2t deriviramo tako da ju prepišemo i pomnožimo sa koeficijentom koji je uz varijabulu, znači puta minus 2, isto tako ovdje plus 3 puta e na minus 3t. Ovdje pišemo m kao maksimuma ili ekstrema. I to mora biti jednako 0. Ok, da bi to bilo jednako 0, znači to je ovaj dio, 6 sasvim sigurno nije jednak 0, pa dijelimo sa 6 i nestaje. Minus 2 e na minus 2 tm je jednako onda minus 3 e na minus 3 tm, iako podijelimo sa minus 2 e na minus 3 tm, tako da se ovdje riješimo minus 2, a ovdje se riješimo eksponencijale, dobit ćemo e na minus 2 tm kroz e na minus 3 tm je jednako 1,5 ili 3 polovine. Odnosno e na tm je jednako 3 polovine, jer ako su eksponencijale koje se dijele imaju istu bazu, znači e na minus 2 tm dijeljeno sa e na minus 3 tm, radimo tako da e na minus 2 tm oduzmemo u eksponentu minus 3 tm, to jest ispada e na minus 2 tm plus 3 tm. I to je ukupno e na tm. I da bi našli tm, logaritmiramo po bazi prirodnog logaritma, tako da nam ovaj e nestane, to jest tm je ln od 3 polovine, ili ako utipkamo u kalkulator dobijemo 0,405. To nam je vrijeme na kojem se pojavljuje ekstrem. Kako bi našli koliko je vrijednost tog ekstrema, znači koliko je najveća kutna brzina koja će nam se pojaviti, ili najmanja, uvrstimo ovu vrijednost koju smo našli kad se pojavljuje taj ekstrem u funkciju za odziv, to jest u omega 1 od tm. Znači uvrstimo, imamo e na minus 2t, odnosno mi uvrstimo umjesto t tm,
i imamo e na minus 2 ln od 3 polovine, a ovdje minus e na minus 3 ln od 3 polovine. To možemo onda pisati kao e na ln 3 polovine sve na minus drugu. Znači ovaj minus 2 možemo premjestiti na potenciju unutar eksponenta logaritma. Isto tako ovdje i onda se e i ln mogu pokratiti. To jest imamo 4/9 minus 8/27. Iako to sve skupa izračunamo, dobijemo da je to 8/9 radijana po sekundi. Ekvivalentno tome ćemo dobiti za omegu 2, jer je njezina derivacija ista, u isto vrijeme će biti ekstrem, jedino je razlika što smo ovdje množili sve sa 6, znači ove 4/27 ovdje ćemo množiti sa 2,4 i dobiti 16/45 radijana po sekundi. I dakle, tu su nam ove vrijednosti koje smo izračunali, iako želimo škicirati, znači zato smo to i tražili, znači ovo je nacrtano u računalu, međutim krećemo od nule i s jednim i s drugim i završavamo na nuli. Ove eksponencijale znači traju ono što smo rekli i za vrijeme negdje 2,5-3 sekunde, znači tad moraju doći negdje u stacionarno stanje i za omegu 1 vidimo da dolazimo na 0,405, znači negdje 0,4, dolazimo na 0,888 radijana po sekundi i onda jednostavno nacrtamo taj dio da negdje po 2,5 do 3 sekunde dođemo u stacionarno stanje, to jest na 0. Isto tako omega 2, samo što je tu vrijednost 0,3555, znači krećemo od 0, dolazimo gore i završavamo negdje na 2,5 sekunde ili 3 u nuli. I tako možemo to skicirati. Ista stvar možemo napraviti sa ubrzanjem, znači tako da izderiviramo izraz za epsilon 1, koji je opet, znači ovdje smo imali minus 2 e na minus 2t, prepišemo to i još množimo sa ovih minus 2, znači to je derivacija eksponencijalne funkcije i ovdje imamo 1,5, to množimo sa minus 3 i prepišemo eksponencijalu. I 12 dijelimo s 12 jer nam to nije interesantno, odnosno to nikad nije jednako nuli. Opet na jednu stranu jednu eksponencijalu, drugu jednako ovoj drugoj i onda podijelimo sa 2 i podijelimo sa e na minus 3 tm, tako da bi dobili e na tm da je 9/4, odnosno da je tm jednako ln od 9/4 ili 0,81. Odnosno epsilon 1, ako opet istim postupkom uvrstimo to sve u izraz za epsilon 1, da bi dobili koja je vrijednost tog kutnog ubrzanja, dobijemo da je to minus 0,79 radijana po sekundi na kvadrat. Ili za epsilon 2 minus 0,316 radijana po sekundi na kvadrat. Sad kad imamo sve to možemo lagano skicirati. Naravno, epsilon 1, kad uvrstimo ovdje 0, znači jedna i druga eksponencijala su 1 i ovdje imamo minus 1 plus 1,5, znači sve skupa imamo 0,5 puta 12 daje 6. Znači epsilon 1 kreće od 6, isto tako kao što epsilon 2 kreće od 4,8. A završavaju na nuli jer e na nultu je, e na minus beskonačno je 0, znači svi ovi e-ovi nestaju. Tako da znači u prvom slučaju krećemo od 6, imamo ovaj ekstrem koji smo izračunali na 0,81 se pojavljuje sa minus 0,79 i onda završavamo negdje na 3 sekunde u stacionarnom stanju i dalje ide 0. Potpuno identično radimo za ovo, samo krećemo od dakle 4,8 puta 0,5, znači 2,4. Idemo do minus 0,316 na 0,81 sekundu i da 3 sekunde završavamo negdje u stacionarnom stanju ili 2,5 sekunde. I tako smo našli sve traženo u ovom primjeru, sve prijenosne funkcije, sve odzive,
znači po kutu, po kutnoj brzini i kutnom ubrzanju. Evo, lijep pozdrav svima!